umvise abasore bake cyane b'imyitozo ku rwego rwa nyuma ngo bagenda mu yaga batagaragara ngo bakubise M23 mu minota 30 gusa bakayakabonagana yari yarigaruriye. None se umvise iby'uko u Rwanda ngo rwatangiye kwamaganwa bihereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ngo Amerika igateguza u Rwanda ibintu bitigeze rubonesha amaso yabo. Umvise se noneho ibisasu birindwi bimaze guterwa i Goma uyu munsi, naho ku munsi w'ejo ho inzandiko zaho zikaba zaramaze kugera mu bwami bw'ibiguruka. Ahubwo se iterana amagambo ryabaye hagati y'umuvugizi w'u Rwanda n'umuyobozi ukomeye muri Amerika, umwe avuga ko amagana u Rwanda, undi amushinja guhubuka byo warabimenye. Naho si by'inama y'igitaraganya Kisekedi yitabiriye mu masaha yashize, akayitabirana umujinya mwisi ndetse agaterwa amasaruti n'abasore batojwe neza bavuye muri Amerika ngo bakamufumbatisha icyizere agaseka byo wabyumvise. Aha, iyi nkuru ya ndumva isa naho ndiye y'ubwoba nanjye, ariko niba uri no muri shuri mutse tutaha bwira shoferi akugabanyirize radio datuma hari ijambo na rimwe rigucika. Ubwo rero guhagaze imbere ataza kugucuma agatume kuteri zawe ziva mu matwi hakaba hari ijambo na rimwe ryagucika. Ubundi mu matwi yawe muzengurutse muri Palais de la Nation nkwereke umupango karundura wamaze gupangirwa u Rwanda. Ngwaye ikaze, amazina yanjye ni Telefix. Birasa naho ibitekerezo byagiye bivana kuri myigaragambyo yabaye ku munsi w'ejo, ubwo amaduka y'abanyarwanda bacuruza igoma muri RDC yigarijwe n'abigaragambya kuri wa gatatu barayasahura. Gusa hari abakomye mu nkokora n'inzego z'umutekano zarashe amasasu menshi zibabuza guca ingufuri. Mu gitondo cyo kuri wa gatatu ku mupaka w'u Rwanda na RDC Goma habereye imyigaragambyo ikomeye cyane y'abanyekongo bamagana u Rwanda barushinja gufasha umutwe wa M23 uhanganye n'igisirikare cy'igihugu cyabo FARDC. Uretse amashusho yagaragaye abigaragambya bari ku mupaka, hari andi yasohotse barimo kumanura ibyapa biri ku maduka y'abanyarwanda ndetse n'ibyamamaza sosiyete y'u Rwanda ikora ubwikorezi bw'indege Rwandair. Hari kandi n'andi mashusho yagiye agaragara yerekana insoresore zigaragambya ziruka zitanguranwa ku maduka y'abanyarwanda Igoma ngo zisahure ibicuruzwa. Ububiko bw'ibicuruzwa bya Sandro Shyaka, umucuruzi ukomeye mu karere ka Rubavu ariko ufite ibikorwa mu mujyi wa Goma, byasahuwe n'abigaragambya. Uyu mucuruzi kandi tariki 12 Gicurasi 2021 yashimuswe n'abantu batazwi ahitwa Kimoka ku birometero 30 uvuye i Goma, ubwo yari umuhanda uva Isake ugana Kichanga muri Masisi. Bamurekura umuryango utanze akayabo. Umunyamakuru umwe wari uri i Goma yavuze ko izo nsoresore ziganjemo ibirara byishyuwe ngo byigaragambye aribyo byasahuye amaduka y'abanyarwanda nubwo hari byatesheranijwe bitarasahura. Ati abigaragambya barimo n'ibirara bagerageje kwishinga ufuri ku maduka y'abanyarwanda, amangazini, ahacururizwa amatelefoni, ariko polisi yabatesheje batarabigeraho. Icyo bashoboye ni uguca gusa ibyapa byari ku maduka byamamaza. Yakomeje avuga ko aba bashatse gusahura abanyarwanda hari abafatwa bakicazwa ahantu bakaganirizwa ubundi bakabarekura. Kuri wa kabiri hari abanyekongo bashatse guhohotera abanyeshuri b'abanyarwanda ariko polisi irabafata irabajyana barekurwa nimugoroba. Kwibasira no guhohotera abanyarwanda babwirwa amagambo y'urwango bikomeje kwiyongera cyane muri RDC. Ibikorwa ahanini n'insoresore z'ibirara ziba zishaka kubanyaga ibyabo. Ku mbuga nkoranyambaga hari hamwe mu banyepolitiki n'abandi bavuga rikijyana bakomeje kwenyegeza urwango ku banyarwanda no gushyikira izo nsoresore ziri gusahura. Imyigaragambyo kandi yatumye urujya n'uruza rw'abantu bakigoma bavuye mu Rwanda ruhagarikwa kuko benshi batinye kuba bagirirwa nabi mu gihe baba bambutse umupaka ugana muri Kongo. Abigaragambyaga bageze naho bashaka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda ariko polisi y'u Rwanda ibabuza kwinjira, gusa irabareka bakomeza kwigaragambya hakurya muri Kongo. Ibi rero uyu munsi ntabwo byari cyaho ngaho, ahubwo Kongo yahise yereka u Rwanda ko hari gahunda yindi ifite. Ibyo byagaragajwe n'inkuru zazindutse ku binyamakuru bireba mu nda y'ingoma, bireba akari mu kizuru. Abanyamakuru bafata impapuro na wino barandika bavuga ko inama y'umutekano yayobowe na Perezida Felix Tshisekedi yafashe umwanzuro wo gusaba guverinoma guhagarika amasezerano yasinyanye n'u Rwanda, gusa ntatangazwa arebwa n'ibyo byemezo niba arayasinye mu bihe bya vuba cyangwa ibya kera. Ni inama yabaye ku mugoroba wo kuwa gatanu nyuma y'uko Perezida Tshisekedi avuye mu nteko ishinga amategeko kwakira indahiro z'abacamanza batatu bashya b'urukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga.
muri uwo muhango nta jambo yigeze ahavugira nk'uko byari byitezwe, ahubwo abanyamakuru ba televiziyo y'igihugu RTNC bahise batangaza ko afite indi mirimo yihutirwa ifitanye isano n'ibibazo igihugu gifitanye n'u Rwanda. Inama y'umutekano yaratumiwemo abayobozi bakuru mu ngabo n'abo mu zindi nzego z'umutekano imeze nk'iyi nayo yafatiwemo umwanzuro wo guhagarika ingendo zose za Rwandair zajyaga i Lubumbashi, Goma na Kinshasa. Imyanzuro yafatiwemo irimo gusaba guverinoma y'u Rwanda gukura ingabo zayo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umwanzuro wafashwe mu gihe u Rwanda rutahwemye kuvuga ko nta ngabo rufite ku butaka bwa RDC, ndetse na MONUSCO yatangaje ko itarabona umusirikare w'u Rwanda ku butaka bw'iki gihugu. Hafashwe umwanzuro kandi wo gusaba guverinoma guhagarika amasezerano yose yasinyanye n'u Rwanda, gusa ntabwo higeze hatangazwa agomba guhagarika niba ari ayasinywe ku butegetsi bwa guverinoma ya Tshisekedi cyangwa niba ari ayasinywe mbere hose. Amakuru agera ku gihe nuko kuri uyu wa kane cyangwa ku wa gatanu hateganijwe indi nama iza kwemeza amasezerano ahagarikwa. Bivuga ko hari na gahunda yo guhagarika imikoranire mu bya diplomasi. U Rwanda rufitanye amasezerano na RDC ajyanye n'imikoreshereze y'imipaka najyanye nuko ibihugu byombi bihuriye ku muryango w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari CPGL. Bahuriye kandi ku kigo gishinzwe iby'ingufu mu karere k'ibiyaga bigari Sinarake kiyoborwa na Ndayisaba Fidel. Hari andi masezerano menshi arimo ayo biherutse gusinyana ashingiye ku Rwanda na RDC bihura mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC. Hari aherutse gusinywa ubwo Perezida Kagame yagiraga uruzinduko i Goma umwaka ushize ajyanye no guteza imbere no kurinda ishoramari hagati y'u Rwanda na RDC. Icyo gihe hanasinywe agena amahame yo gukuraho imisoro itangwa kabiri ku bicuruzwa byambukiranya imipaka y'ibihugu byombi. Hanasinywe ajyanye n'ubufatanye hagati y'inzego z'abikorera mu bihugu byombi. Ajya yavugishije menshi abadepite ba RDC bavuga ko batumva uburyo sosiyete yabo mu by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro Sakimasa yasinyanye amasezerano n'u Rwanda agena ko amabuye yo muri icyo gihugu ashobora gutunganyirizwa mu ruganda ruri i Kigali mbere yo koherezwa mu mahanga. Ku rundi ruhande ariko imyigaragambyo ikomeje gufata indi ntera, aho abanyekongo bari kwamagana u Rwanda ku munsi w'ejo yabereye i Goma kuri wa kane. Bivugwa ko iteganyijwe i Bukavu. Abigaragambya bateye amabuye ku mpaka mu Rwanda. Abapolisi b'u Rwanda barabareka ntihagira n'umwe bahutaza. Polisi ya RDC yaje kuza nyuma itera imyuka iryana mu maso mu bigaragambyaga bakwira imishwaro. Umwe mu batanze amakuru yagize ati Kinshasa biragoye kumenya uwo bita umunyarwanda, niba ruvuga ikinyarwanda cyangwa se ukomoka mu Rwanda. Abo bose barabijunditse. Hagati aho Perezida Kenyatta uyobora EAC muri iki gihe yasatanga itegeko ry'uko mu burasirazuba bwa RDC hagomba koherezwayo ingabo z'uyu muryango zigomba kujya kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro ibarizwayo. Yanasabye ko ibice byo mu ntara y'Amajyaruguru no mu bice bya Bunagana heruka gufatwa na M23 hamwe no mu ntara Kivu y'Amajyepfo bifatwa nk'ibitemewe gutungwamo intwaro uretse inzego zifitiye uburenganzira, ku buryo undi wese uzifite agomba kuzamburwa. Biteganyijwe ko kandi abayobozi b'ingabo z'akarere bazahura i Nairobi cyumweru tariki 19 Kamena 2022 mu myiteguro ya nyuma yo kohereza izi ngabo. Ntacyo RDC iravuga kuri uyu mwanzuro wa Kenyatta, gusa abavuga bikumvikana mu gihugu bamaganye ibyo kohereza mu gihugu ingabo za EAC, bavuga ko imyanzuro y'igihugu cyabo idakwiye gufatwa na Perezida Kenyatta. Bavuze ko badashobora kwemera ko hagira izindi ngabo z'amahanga zinjira mu gihugu cyabo, ahubwo ko FARDC ari ikwiye kurangiza akazi igakemura ikibazo cy'umutekano muke. Nibura kugera muri 2019 ku mpaka muto Petite Barriere uhuza ibihugu hanyuraga abantu bari hagati y'ibihumbi 40 na 45 buri munsi. Icyakora ibyo ngibyo bikimara kuba byacaga n'ibicira inzira itangazo rya ambasade ya Amerika Kinshasa yase yemeza ko RDF inji ku butaka bwa RDC. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika usa Kinshasa yemeje ko ingabo z'u Rwanda RDF zinjiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gihe hari intambara n'umutwe witwaje intwaro M23. Iyi ambasade yagize ati tubabajwe bikomeye n'imirwano vuba ibera mu burasirazuba bwa RDC n'ingabo z'u Rwanda zagaragaye ku butaka bwa RDC. Imyitwarire y'ubushotoranyi n'imvugo zikongeza bigomba guhagarara. Yakomeje igira iti ibikorwa byongera ibyago by'urugomo no gusenya burasirazuba bwa Kongo kandi bigira ingaruka ku batuye akarere bose. Iyi ambasade yashimangiye ibyatangajwe na Perezida wa Komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Sena ya USA Bob Menendez wasabye ko u Rwanda rwamaganwa. Menendez ku 13 Kamena 2022 yagize ati twamenye amakuru avuga ko u Rwanda nanone ruri gufasha abarwanyi ba M23 mu bikorwa by'urugomo no kugaba ibitero ku ngabo za RDC ko bari mu butumwa bw'amahoro bwa UN n'abasivile. Tugomba kubikoraho iperereza tugafatira ibihano abafitemo uruhare bose. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yorande Makoro yifashishije Twitter
yasubije Mendezi ko yabogamye atabanje gukora ubusesenguzi, amumenyesha ko ubutumwa bwe bukongeza amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Macron yagize ati kugira aho ubogamire byihuse ni uburyo bugaragaza bwo gukongeza amakimbirane n'umwuka mubi. Ubusesenguzi bwimbitse kandi butabogamye ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa RDC bwaba ari umusanzu wubaka ugamije gushaka igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano no mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo ngibyo bimaze kuza, ibyari byishimo bya M23 byatangiye gusa naho aramarira, kuko nyuma yo gufata Bunagana ngo bahise batangira kugira ubwoba n'impungenge by'abasirikare bongerewe muri Rutsuru, ngo abasirikare bakomeye cyane mu by'imbunda zo ku rwego rwo hejuru n'ibisasu kirimbuzi. Uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 wahise ugaragaza impungenge z'abasirikare bongerewe muri teritwari ya Rutsuru mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru nyuma yaho ifashe umujyi wa Bunagana. Uyu muvugizi wa M23 Major Buringoma mu itangazo yasohoye kuri wa 15 Kamena 2022 yavuze ko leta ya Repubulika ya Kongo imaze kohereza muri Rutsuru ingabo ziri hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri ndetse n'intwaro ziremereye cyane. Uyu murwanyi yasobanura ko mu gihe M23 yifuza imishyikirano bigaragara ko kongera abasirikare n'intwaro muri iyi teritwari ari ikimenyetso cy'uko ingabo za RDC zitifuza gukemura ikibazo biciye mu nzira y'amahoro. Ati iyongerwa rya vuba ry'ingabo riri hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri hamwe n'intwaro ziremereye muri teritwari ya Rutsuru ntabwo rifungura inzira y'amahoro. Ni mu gihe umuvugizi w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rw'igisirikare Brigadier General Sylvain Ekenge we kuri wa 15 Kamena yatangaje ko uburyo bwonyine leta iteganya ari ukurwanya M23 yifashishije intwaro. Ati tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo tuvane kutaka ibyo byihebe n'ababifasha byose. Iryo tangazo rya M23 rikimara gusohoka, abantu batangiye nanone gusa n'abashya ubwoba, baravuga ati noneho intambara igiye kongera kurota. Amakuru aturuka Bunagana nonaha atavugaho rumwe aravuga ko uyu mujyi wongera kwigarurwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kuri wa 4 mu gitondo, mu gihe andi makuru avuga ko M23 ahubwo yigaruriye ibindi bice. Amakuru atangazwa n'urubuga mediacongo.net avuga ko inyeshyamba za M23 zahunze umujyi wa Bunagana nyuma yo gucanwaho umuriro na FARDC. Ngo umuvugizi wa guverineri ya Kivu y'Amajyaruguru General Ekenge Akabayari yateguje M23 ko igisirikare cya leta kizagaruka nta mpuhwe mu kwisubiza uyu mujyi w'ingenzi wegereye Uganda. Ku rundi ruhande ariko konti ya Twitter ya Goma 24 yegereye M23 yo iravuga ko ahubwo izi nyeshyamba zigaruriye ibindi bice birimo Kabindi, Mungo, Rubavu, Kigote, Litovu n'ikiraro cya Rwankuba yerekeza muri Rutsuru. Ayo makuru ariko ntabwo bose bari kuyahuza, ariko ngikizwi ngo baravuga ko ingabo za Amerika zishobora kuba zamaze kwinjira ku butaka bwa Kongo, ndetse amakuru ava imbere mu kizuru aravuga ko mu nama ubwo ngo yarari kurahiza abacamanza nta jambo yavuze Kisekedi ngo ahise yihuta ajya guhura n'intumwa zamushakaga zazivuye muri ambasade ya Amerika, ngo bivuga ko ngari ingabo za Amerika ngo zaje n'ubuhanga bukomeye cyane, bakavuga ko ngo bagiye gutsinsura uyu mutwe M23 n'abafasha bose. Mu Rwanda rwavuga rugahora n'ibibazo ngo rutigeze rubona, ariko nanone u Rwanda rukomeje kugenda ruhakana byinshi bivuga ko ruri ku butaka bwa Kongo, ariko Amerika mu iperereza ryayo ryakozwe n'ubutasi bwa Amerika ngo babonye ingabo z'u Rwanda kuri buriya butaka. Ni ibintu bikomeje kwibazwa, ndetse ari nako muri Kongo icyitwa umunyarwanda ari guhura n'uruva gusenya.